Abawuvali umlomo abantu bencoma isakhiwo sakubo kaMthandeni Gcokama elisho Mfoka-Manqele-ke laphana-ke ephosta-ke umuzi-ke wakubo-ke laphana-ke. Mesikhuluma ngomthandeni-ke sikhuluma ngeGcokama-ke emculweni kamaskandi-ke insizwa-ke idume kakhulu endimeni. Nabantu abaningi-ke sebemhalalisele-ke ngokuqeda ikubo-ke laphana-ke njengoba-ke sike sabona-ke kushuni kamaskandi-ke kwakuvela ukuthi-ke bengakaqeda ukubiywa-ke kanjalo-ke nezinye zezakhiwo-ke kulona leli gceke-ke bezingakapheleli kahle. Kodwa-ke umthandeni-ke ubhale nje uthe kwaseke ngisekhaya eMdletsheni-ke la noma-ke eHlanzeni-ke eMdletsheni-ke laphana-ke kusho-ke iGcokama elisha-ke eveza-ke lo muzi bekade uphostile-ke wakubo-ke laphana-ke abantu abaningi-ke bayawazi-ke laphana-ke lo muzi njengoba-ke kwaba nomcimbi-ke omkhulu-ke laphana-ke ubuphambe kwakubo kaMthandeni-ke abantu abaningi-ke bamncome kakhulu-ke laphana-ke uMthandeni-ke ukuthi-ke cha lo muzi-ke usezingeni eliphezulu kakhulu-ke laphana-ke njengoba-ke negama lakhe lithe ukuba likhulu-ke endimeni kamaskandi. Lento-ke yenziwa abaculi bakamaskandi-ke abakhulu-ke endimeni-ke igqugquzela-ke nalaba abasafika-ke njengoba sike sabona-ke nabanye abaculi-ke bayathuthuka kakhulu-ke. Abantu abaningi-ke balokhu balivume njalo iGcokama-ke ezenzweni zakhe ezinhle zokuthi avuse ikubo. Uma-ke usazi isimo sakubo kaMthandeni-ke bephuma-ke endlini-ke yodaka-ke laphana-ke njengoba namhlanje izinto sezime kanje. Lento bafowethu-ke iyagqugquzela nakumavukane-ke asafika endimeni-ke noma-ke kubaculi-ke abangakafiki-ke kuleli zinga ukuthi nabo ngelinye ilanga-ke kugcine kufikile. Abantu abaningi bambongele njalo-ke uMthandeni-ke iGcokama-ke elisha. Bafowethu yilezo.